Izuba ryinshi, agahinda ku mutima. Iyo witegereje neza ubona abaturage ba Afurika baremererwa n'ubuzima bukakaye busharira banyuramo, banyuzwamo na za guverinoma z'ibihugu byabo, na gutegura ibihugu 10 bitindahaye n'abaturage babyo nta cyizere cy'iterambere bateganya hazaza. Reka duhere ku mwanya wa 10 tugende tumanuka. Ngende B1 Promoter, wibuke gukora subscribe kuri Truth TV Rwanda. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Madagascar kiyoborwa na perezida bita Andry Rajoelina. Iki gihugu kandi byibura buri muturage yinjiza amadolari 1907. Aya ngaya akaba muri miliyoni 2,500 z'amanyarwanda. Madagascar ifite umurwa mukuru bita Antananarivo. Abaturanyi b'iki gihugu harimo Malawi, Mozambique n'ubwami bwa Eswatini. Iki gihugu kikaba gifite abaturage miliyoni 32 batuye ku butaka bungana n'ubuso 547 kilometero square. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Chad kiyoborwa na perezida Mahamat Idriss Deby. Byibura mu gihugu cya Chad buri muturage ku mwaka yinjiza amadolari 887. Aya ngaya arakabakaba muri miliyoni 2,300 z'amanyarwanda. Umurwa mukuru w'iki gihugu cya Chad bawita N'Djamena. Igihugu kandi kikaba gifite ubutaka bungana n'ubuso bwa kilometero kare 1,284. Iki gihugu kikaba gifite abaturanyi barimo Libya, Niger, Sudani na Centrafrica, kandi kikaba gituwe na miliyoni 20. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Liberia. Liberia perezida wacyo akaba yitwa Joseph Boakai, wagiye yasimbuye George Weah. Byibura muri iki gihugu buri muturage yinjiza amadolari 789, akaba miliyoni 2,300 y'u Rwanda. Bakaba bafite umurwa mukuru bita Monrovia. Ibihugu bituranye n'iki gihugu harimo Sierra Leone na Cote d'Ivoire. Abaturage b'iki gihugu bakaba ari miliyoni 5,600 batuye ku butaka bungana na kilometero kare 111. Ku mwanya wa 7 w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turasanga Malawi. Perezida wayo bakaba bamwita Lazarus Chakwera. Byibura buri muturage wa Malawi akaba yinjiza amadolari 668, akaba miliyoni 2,200 y'u Rwanda. Iki gihugu kikaba gifite umurwa mukuru bita Lilongwe. Abaturanyi b'iki gihugu harimo Zambia na Zimbabwe. Bakaba bafite abaturage kandi miliyoni 21 batuye ku butaka bungana na kilometero kare 118. Ku mwanya wa 6 w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turasanga igihugu cya Mozambique. Gifite perezida bita Filipe Nyusi. Byibura buri muturage wa Mozambique akorera amafaranga cyangwa se yinjiza amafaranga amadolari 588, akaba miliyoni 2 y'u Rwanda. Iki gihugu gifite umurwa mukuru bita Maputo. Abaturanyi b'iki gihugu barimo Zambia, Malawi. Iki gihugu kikaba gifite abaturage bangana na miliyoni 34 batuye ku butaka bungana n'ibihumbi 800 kilometero square. Ku mwanya wa 5 haza igihugu cya Niger. Iki gihugu kikaba gifite perezida bita Abdulrahman Chiani. Buri muturage w'iki gihugu akaba yinjiza amadolari 1,579, akaba muri miliyoni 2 z'u Rwanda. Kikaba gifite umurwa mukuru bita Niamey. Abaturanyi b'iki gihugu harimo Mali, Nigeria, Burkina Faso. Iki gihugu kandi kikaba gifite abaturage basaga miliyoni 26 batuye ku butaka bungana na kilometero square 1,267. Ku mwanya wa 4 w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turasanga igihugu gikungahaye mu mabuye y'agaciro ndetse na peteroli na zahabu. Icyo nta kindi ni Kongo. Kongo byibura buri muturage w'iki gihugu yinjiza amadolari 1,579, akaba miliyoni 2 z'u Rwanda. Iki gihugu kandi kikaba gifite perezida bita Antoine Felix Tshisekedi. Iki gihugu kikaba gifite umurwa mukuru bita Kinshasa. Abaturanyi b'iki gihugu harimo u Rwanda, u Burundi ndetse na Angola. Abaturage batuye kino gihugu ni miliyoni 109.
batuye ku butaka bungana n'ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2,345. Ku mwanya wa gatatu w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turasanga Centrafrica. Iki gihugu gifite perezida bita Archange Touadera. Iki gihugu byibura buri muturage wo muri iki gihugu yinjiza amadolari 1,109, akabakaba 1,400,000 y'u Rwanda. Umurwa mukuru w'iki gihugu bawita Bangui. Abaturanyi b'iki gihugu harimo Chad, hakaba harimo Congo ndetse na Cameroon. Abaturage b'iki gihugu bakaba basaga 5,000,000 batuye ku butaka na kilometero square 623. Ku mwanya wa kabiri w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turasanga igihugu cy'abavandimwe n'abaturanyi, igihugu cy'u Burundi. Kikaba kiyoborwa na perezida Ndayishimiye Evariste. Byibura buri Murundi ku mwaka yinjiza amafaranga asaga amadolari 890, akabakaba muri 1,100,000 y'u Rwanda. Burundi bufite umurwa mukuru bita Bujumbura. Abaturanyi b'iki gihugu harimo u Rwanda, Tanzania na Congo. Iki gihugu kandi kikaba gifite abaturage basaga 14,000,000 batuye ku butaka bungana na kilometero square 27,830. Ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turasanga igihugu cya South Sudan, Sudani y'Amajyepfo. Perezida w'iki gihugu bamwita Salva Kiir Mayardit. Iki gihugu kandi ikindi wamenya nuko byibura buri muturage wo muri Sudani y'Amajyepfo yinjiza amadolari 476, akabakaba 600,000 by'amanyarwanda. Iki gihugu kikaba gifite umurwa mukuru bita Juba. Abaturanyi b'iki gihugu harimo Uganda, Ethiopia na Centrafrica. Iki gihugu kikaba gituwe na miliyoni 11 z'abaturage batuye ku butaka bungana n'ibihumbi 644 kilometero square. Ibi ni ibihugu 10 bitindahaye cyangwa bikennye cyane kurenza ibindi ku mugabane wa Afurika. Iki gihugu cya Sudani kandi cyabaye icya mbere, cyaje kuri uyu mwanya gisimbura igihugu cy'u Burundi cyari cyaje ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikennye cyane mu mwaka w'ibihumbi 2022. Njyewe ni B1 Promoter, igikaba Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi muri ibi byegeranyo.